Mwaramutse turi tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Ibi bikomeje kwa kutaka bwa Republika ya Kongo, bamwe bari kuzumva bakabyumvira aha, abandi bakabyumvira hariya. Bamwe bari kuyibona nk'ibibazo biremereye, abandi bakibona nk'ibibazo byoroshye, ariko koko ibikomeje kuba ni ikibazo cy'ingora abahizi ku rwego rudasanzwe. Imirwano ikomeye cyane irongera baye, ariko noneho ni imirwano itunguranye cyane. Inzira Lubutu M23 yifuzaga kunyuramo ivuye Walikale. N'uyu munsi bivuga yuko hagize ikiba FARDC igangana M23 ku buryo budasanzwe. Iyi nzira ya imwe mu nzira z'ingenzi cyane M23 yanyuramo yerekeza Kisangani. Umututu w'imbunda wumvikanye muri aka karere, ariko none habahanganye ubwabo nibo basekeje. Abazalendo ku giti cyabo barwanye, ivumbi riratumuka mu buryo bukomeye hasi hejuru. Bapfuye iki? Igisirikare cya FARDC gisanga gifatanye n'abazalendo. Abazalendo bakaba batangiye guhondana muri izi nzira zigana Kisangani. Nibyafungura amarembo M23 bakisanga itangiye kubageramo. Ndaje nkubwira uko byagenze kugira abo muri Lubutu bahangane. Ni mu gihe ko nanone ku rundi ruhande ndakubwira iby'iyi nkuru ku buryo butangaje. Muri Minembwe harashwe ibisasu byinshi, hanavugwa ko drone zisha abasivile benshi, dore ko inyubako zagenze muri ako gace mubona kuri iyo foto mu gice cy'ibumoso. Iyo ni drone yasambaguye iyo nyubako, niko amakuru aturuka Minembwe abyemeza. Ibisasu byatewe na drone za FARDC byaje byikubita ku nyubako nyinshi muri Minembwe, ngo abaturage barakomereka, abandi birumvikana baranuva gusenya bitewe na bino bisasu biremereye byaturutse kuri FARDC. Numujyi wa Minembwe cyangwa centre ya Minembwe igoswe byuzuye n'abarwanyi ba FARDC bafatanije na wazalendo, ukongeraho abo mu mutwe wa gisirikari udasanzwe w'abarundi ndetse n'abacancuru bafatanije na FARDC mu gukora ibikorwa byo kugenzura ku karere. Izo ndabigarukaho nazo kamwe ku kandi mu buryo bukomeye. Ni mu gihe kandi none ku bundi buryo cyangwa se ku rundi ruhande ACC yo muri Kongo yasabye ko itegeko nshinga ryahinduka, ndetse bavuga n'ingingo zikenewe kugira ngo itegeko nshinga rya Kongo rigire habemo impinduka zikomeye muri iyo tegeko nshinga rya Republika Demokarasi ya Kongo. Ni iki bifuza ko ryahindukamo? Izo ngingo ni izihe? Isabwa ko ritazahinduka bo bishingikiriza guki? Abashyigikira Kongo kugira rihinduke bo bishingikiriza kuki? Iri ni ihuriro ry'amadini ya Giprotestant yavuze byinshi kuri no huriro cyangwa se kuri iri tegeko nshinga rya Republika ya Kongo bitwa ECC. Ndaje tubiganireho. Sibyo gusa tutaza kuvugaho. Uyu muntu kurande rw'imoso yitwa Raja Lahabibe, numwe mu ntumwa z'umuryango w'ibihugu by'i Burayi wageze muri Goma aje kureba uburyo hatangizwa uburyo bwo gutanga inkunga cyangwa se ibikorwa by'ubutabazi kwa civil. Hari ibyavuze biri gukurikirana kugira ngo ibyo bikorwa by'ubutabazi bitagwe. Ibyo nabyo tabigarukaho. Bite M23 AFC 23 bo bakomeje ibikorwa zabo birimo n'iziterambere. Iruzizi rwa rugomero rw'amashanyarazi barifuza ko rwakomeza gukorwa neza kugira ngo rutangire rukoreshwe cyangwa se ruveho amashanyarazi yo gufasha rubanda. Ibikorwa byo gusubukurwa cyangwa se ibikorwa byo gusubukura imikorere yo muri Ruzizi ni igikorwa cyatunguye benshi, bati M23 iri ku kivi wananga, ntabwo yiteguye guhagarikwa n'umututu w'imbunda FARDC avuga ko ashaka kwerekezaho. Yibereye ku kivi ishaka gukora ibyazana inyunga abakongomani. Bageze no ku bya Ruzizi. Ndabikubwira, yitwa Apotre Isidore Mbayahaga, we numwe mu basesenguzi akaba numwe mu bantu bavuga cyane cyane byo muri kano karere. Yaje gushimangira cyane cyane ko Uburundi, Kongo ndetse n'u Rwanda batamiranye neza, ngo abona neza ko ibintu byo kujya mu buryo. Bamwe bamwumvisha baramuseka, abandi bavuga yuko uyu mugabo ivyo ari kuvuga atabizi neza, kuko adatekereza ibijyanye n'urugamba rwo muri bwa Kongo ngo ni bande bari kurwana ndetse n'icyo bari kurwanira, agakomeza kugitirana n'ibihugu u Rwanda ngo niko kugana muri Kongo. Nibiki turaza kubimenya. Hanyuma unyemerere nge nawe tujye mbere turebera hamwe amakuru y'ibiri kuvugwa kamwe ku kandi, na kimwe dusize inyuma. Taza kumenya byinshi ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse ni kuvuga muri karere kose muri rusange. Genda umungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze ngo tujyane ku musozi nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese.
duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ubu tugiye guhera mu cyerekezo cyo muri Walikale ugana Kisangani no havuzwe ibikorwa biremereye cyane bya gisirikari, ariko ibikorwa nabyo ubwabyo byatunguye benshi. Abazalendo kweri babaye iki kugira batagiye bahangane? Kuva kwa gatandatu habaye imirwano ikomeye i Lubutu ni metero 245 uvuye Kisangani hagati y'impande ebyiri. Muva ngo n'uruhande ni ibice byo muri Walikale, ariko kuva muri Walikale yerekeza mu ntara ya Tsopo, ariko kunyuza mu gace k'intara ya Maniema werekeza indani muri Tsopo ahari Kisangani birometero 245 zonyine. Aha byaje kugenda gute? Amakuru aremeza yuko umurwano watunguranye cyane, kuko itsinda rya mbere riyobowe n'umuntu witwa Mando ushyigikiwe kandi akabanga afashwa na FARDC yarimo guhangana n'iryo witwa General Bukuyu ukomoka i Lubutu, mu gihe bari bavuze ko bari mu bikorwa by'ubujura. Amakuru aremeza ko hari inyubako cyangwa se iyo twakita nk'inzu bamenye ko ibitsemo amabuye y'agaciro. Amakuru avuga yuko ako karere hari agace bari babonyemo imari ijyanye nanone n'amabuye y'agaciro, ariko bapfa yuko bamwe bifuzaga kubijyana burundu nta gusaranganya kubayeho cyangwa se ngo berekere bene byo, maze itsinda rya Mando riti barababese ibyo ngibyo ntibishoboka. Itsinda rya nanone rya Bukuyu, General Bukuyu Ilubuti bati haduni wacu namwe ntago mushobora kuza kuturyana umutungo ntibzakunda. Ubwo batangira guhangana, bityo batangira guterana amagambo gutyo. Barasanye kuva ku munsi wa gatandatu, ku munsi w'icyumweru hirwamo amasasu akugeza ku isa 8 imirwano isa n'icogwe. Amakuru aturuka indani Lubutu ashimangiye cyane cyane ko abaturage benshi bahise bashya ubwoba, bamwe batari bamenye ibizari byo bahise bajya ngo niye 23 igeze muri ako karere. Icyakora amakuru bakira babwira yuko nta 23 igeze igera muri ibyo bincire, ko itigeze igera muri Bilobilo kuryo yagera muri ako gace ka Lubutu. Gusa FARDC gisije kurikiranira hafi iby'ibikorwa ngo imenye neza ni ibiki bijya mbere, byandi mwita ngo wagwan, ngo amenye niki kijya mbere niki kiri ko muri ako karere. Amakuru atangazwa naho ku ruhande rw'itsinda rya General Bukuyu avuga yuko aho ku itsinda rya Mando bari bo batangije umurwano, kandi aba Bukuyu cyangwa se ku ruhande rwa Bukuyu bari biyemeje ko bagomba guhangana nabo kugeza ku mwuka wa nyuma, aho kugira ngo bamwe basuzugure abandi. Ibyo ngibyo byose bikomeza gutera ikibazo no kwibaza ngo none irihangana rimeze ritya ndaza gutanga iki, mu gihe bavugaga ko afite umwanzi umwe ari we 23, ariko abazalendo bwabo bakaba batari gushyira hamwe. Gusa ibyo abazalendo bo muri Lubutu ushobora kuba ariko abantu bwa mbere wanabyumva, kuko ntago wigeze wumva urugamba rwabereye muri ziranzira, yego, ariko ngo ari amatsinda menshi yashinzwe y'abazalendo no baravuga itsinda ryo gushingwa mu gice cya Beni ry'abazalendo ngo giteguye guhangana na ADF, ndetse nayo makunga yangije gutangaza ideklara yuko igiye kuzamuka kubura abaturage bamerewe nabi muri Beni bari kwicwa na ADF. Ibi rero kabyongeye gushimangira cyane cyane ko amatsinda ya Wazalendo arimo gutegurwa mu nguni nyinshi, kandi ngizo Wazalendo zatanze umusoro kuri FARDC kuko bagiye bakora aho FARDC itari gukora, cyangwa se mu gihe FARDC ititeguye gukora urugamba. Aba barwanyi bagiye bafasha ingabo za FARDC kudahita zikumirwa cyangwa se kwikankanwa na M23 cyangwa se abandi basirikari bashinja kuba ngo b'u Rwanda. FARDC rikavuga ko Wazalendo babaye ab'ingenzi nubwo unyuzo ya mbere Wazalendo yakishagamo gutya igangana na FARDC, bashinja FARDC kudakora cyangwa se kutubahiriza ibigenwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, bakagira gutya bagahunga urugamba. FARDC igatanyirwa n'Abazalendo bati mwebwe murahunga urugamba mujya he, ko bitari byo cyangwa se kandi bitari byanyabyo ku rwego ruremereye. Nkuko bigaragara byange bikunde, amakuru aremeza neza ko FARDC yakoze ibishoboka byose ngo ihangane na Wazalendo, cyangwa se bakoze ibishoboka ngo barwane na Wazalendo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyangwa se bahitemo gukora ibishoboka byose ngo barwane, ariko muri iki gihe bakavuga ko ari guhuriza hamwe. Gusa kino gikorwa cy'Ilubutu gishobora gutuma ngo nanone ibintu biba bibi cyane muri karakarere, byatuma nanone urugamba rusukurwa rwa M23, nubwo utavuga kari abyakanya gato guhita ugera muri ranzira. Kwa M23 ni urugendo runini, gutuka mu bice barimo hirya ya Mpeti na Mijenje, kaza gafata Mpeti, gafata Pinga, gafata Limanzi, ukinjira Walikale, ukava Walikale, Bilobilo, kava Bilobilo kazajya za Lubutu. Ni urugendo runini cyane. Gusa ariko nta wavuga ko ari ibintu byiza cyane kuri Wazalendo. Abasivile benshi barimo gushaka guhunga ko gace kuri iki cyumweru bari gushaka guhunga berekeza Kisangani, nkuko amakuru avyemeza ko ku munsi w'ejo abasivile batuye muri ako kare baravugaga bati
n'ibibazo bigiye kuba bibi cyane muri kano gace turaza kwitwara gute cyangwa turaza kwibona dute, biraza kuba ibintu bimeze bite, benshi bagahitamo gushaka guhunga bava muri ako gace babona yuko ibibazo bizaba bibi cyane kurushaho, cyangwa se ku buryo bakisanga mu kangaratete bateka twe twigendeye batinya iby'urugamba. Ngayo rero tugaruke muri kino gice cya Kivu y'Amajyepfo, nuvuga ngo mu nzira zigana muri Minembwe naho urugamba rumeze nabi, nanjye ngo muri iranira muri iki cyerekezo cya Kivu y'Amajyepfo ho muri Minembwe urugamba rwabaye rubi cyane ku rwego ruremereye cyane. Abasirikari, abacivile bose bahiye ubwoba. Drone zakoze akazi kuva ku munsi wo ku cyumweru masaha y'igitondo, zagabye ibitero bitandukanye ku nyubako zo muri Minembwe. Ni nyuma amakuru yatangajwe ko abasirikari bagera kuri 60 biyongereye ko bari muri Minembwe, harimo 7 baturuka muri Belgium mu Bubiligi, akamo 4 baturuka muri Ukraine. Abangaba bakaba ari inzobere mu gukoresha drone. Makuru yemeza ko bazanye za drone ntoya zagurukira hariho hose, apana za Sechkane cyangwa se Winglung zitangira ziguruka nkuko indege zindwanyi zibigenza. Bazanye za Baba Yanga drones, bazana za drone za FPV nka KT6 ndetse n'izindi zitandukanye, na kamikaze zagurukira habonetse hose kugira ngo batake ibirindiro position za M23 ho muri Minembwe. Ni nyuma yuko byanga bizakunda hari ikibazo gikomeye cyane cyari cyavuzwe nanone muri Minembwe, aho abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FARDC bari bagose umujyi wa Minembwe, ariko abo muri Minembwe ndani bikavuga ko nabo batamiranye neza. FARDC ngisa niyinjiriye mu kavuyo, ngirase indani mu Minembwe itangire ihangane bikomeye cyangwa se igabe ibitero bidasanzwe kuri M23 mu birindiro zo mu position zose. Ngaho gace bari muri imbere babaca intege, birangire bagize ijambo rikomeye cyane kuba ari indani. Rero biri kuvugwa ni mwituze ngo ryinshi, abanyamurenge bahanganye n'intwaro ngo zica z'imindege za pilote guverinoma y'u Burundi na Kongo ngo bica abaturage benshi b'inzakarengane muri Minembwe. Ayo niyo magambo ameze gutyo komeje kwandika kuri les sociaux, bavuga ko ibitero bikomeye cyane byakozwe na FDNB, FARDC, Wazalendo zagabwe indani mu Minembwe byishe abantu b'inzirakarengane, kandi bigaragara neza cyane ko bazize akagama cyangwa se bazize ibitero byinshi biturutse kuri FARDC, ariko ngo byabuhumye. Niyo makuru ari gutangazwa no kurande rwa M23, mu gihe FARDC ntakiravuga kuri kino gitero kivuga ko bagavye muri Minembwe. Gusa amafoto akomeje kwirakwira kuri rezo sociaux, harimo ngi mubona iyo nyubako yarashweho, hakabamo na amafoto yagaragajwe y'abavyeyi barashwe ndetse nawo akita uruziruko bari mu bitaro, bigaragara ko bamerewe nabi. Byavuzwe ko bose barashwe n'ibisasu zaturutse kuri drone za FARDC ngo na FDNB ngabo z'igihugu cy'u Burundi, ari mpamvu bavumira ku gahera bakavuga ko bakomeje kwica inzirakarengane muri Minembwe. Gusa kugeza ubu bamwe baremeza ko Minembwe isa nkaho yahagurukiye ku rwego rudasanzwe, ku buryo isaha ku isaha ushobora kumva indi nkuru yaza itunguranye irimo kuvuga ibindi bitandukanye ibyo twe tumaze umwanya turimo gukurikirana, ko M23 iri muri Minembwe, cyangwa se wenda M23 igakora iyo bwabaga ikirukana abo Wazalendo na FARDC, ako gace bagasigara ari bo bakagenzura. Rero ICC muri Kongo yasabye ko nanone itegeko nshinga ngo ryahinduka n'ingingo zikeneye guhindurwa. Uru n'urwego rw'impuriza myizere y'abaprotestani ICC, mu gihe rwo na Senko bakomeje kumvikanisha mu gihe byashize yuko amakimbirane muri Kongo agomba kurangizwa n'ibiganiro. Ubu rero ikiriho cyane kikuvugwa cyane muri Kongo ni ibyitwa itegeko nshinga bifuza ko ryahinduka kugira Tshisekedi Tshilombo azongere yemererwe kwiyamamaza muri manda itaha. Mu nama yateranye idasanzwe ku ya 4 kugeza ku ya 7 Kamena Kinshasa, komite nyobozi y'igihugu y'Itorero rya Kristo muri Kongo ECC yavuze ko igikorwa cyari cyo cyose cyo kuvuga itegeko nshinga muri Kongo kigomba gushyirwa mu rwego rw'igihugu rurangwamo abantu bose, ituze kandi rwumvikana hakurikijwe ingingo ya 5, 118, 119 na 120 y'itegeko nshinga. Muri make abangaba ntabwo hakana ko itegeko nshinga ryo muri Kongo ritahinduka, baremeza ko ryahinduka ku ngingo igena umwanya wa president na manda president abagenewe, ndetse nicyo yemererwa n'itegeko nshinga, muvuga ngo ubushobozi bwe cyangwa se ububasha habwa n'iryo tegeko. Gusa bakavuga yuko kugira ngo itegeko nshinga rihinduke
bitagomba gukorwa n'agatsiko k'abantu bamwe. Ibi byatangiye kuvuga yuko muri Kongo hari umugambi wo ku itegeko nshinga rya Kongo rigomba guhindurwa n'abagize inteko ishinga amategeko gusa, imitwe yombi, abadepite n'abasenateri, akaba bicara bagatora ko itegeko nshinga rya Kongo rihinduka, kandi byasaga ngo bifite amajwi menshi. Gusa ECC ivuga yuko ibyo ngibyo atari ibintu bikenewe, ibigomba gukorwa mu gihugu hose kandi mwituze. Mu itangazo rya nyuma, ECC irasaba abakora politiki n'imibereho myiza kwitabira ibiganiro no kwifata kugira ngo babungabunge ubumwe bw'igihugu mu rwego rw'umutekano n'ibibazo by'ubutabazi bikenewe kwitabwaho. Itorero rya Kristo muri Kongo ECC ryemera ko igikorwa cyo kuvugurura itegeko nshinga muri iki gihe kigomba kubahiriza ibisabwa kugira ngo habeho urwego rw'igihugu rurangwamo abantu bose kandi rutuje hakurikijwe ingingo 5, 118, 119, 120 z'itegeko nshinga. Ayo niyo magambo banditse cyangwa magambo yavuzwe bashimangira cyane cyane ko mu gitegeko nshinga rigomba guhindurwa hagomba kwitabwa cyane cyane ku ngingo z'iyo nshinga ku buryo buri wese wemererwa n'iryo tegeko nshinga kubigiraho uruhare, urwo ruhare arugiramo kugira ngo iryo tegeko nshinga nihinduka bibe byafashwemo cyangwa se byagizwemo uruhare na buri umwe wese. Kugeza aka kanya tuvugana nta murongo wa nyuma nakuka uratangazwa ku bijyanye n'uburyo itegeko nshinga rya Kongo rizahindukamo. Nta kiravugwa cyanyacyo ku buryo itegeko nshinga rigomba guhinduka. Ibintu byose biracyari aho ngaho, aracyategerejwe kumenyekana. Eske biraza kugenda gute mu minsi iri imbere? Ese ninde uremererwa kuyobora Kongo? Ese kisigaye cyumba zahabwa indi manda koko? Ese iyo nshinga riraba rihindutse biragenda gute? Ibyo byose nta na kimwe kiramenyekana neza ko wenda hari ikiraza kuvamo. Nta uramenya ikiraza guhinduka, niba riranahinduka mu buhe buryo, byose biracyategerejwe. Nta rwego ruragira icyo rutangazaho mu nzego nyobozi za Kongo. Ibyo tubivuyeho tujye mu bijyanye n'ubutabazi bugenewe rubanda buzanwa na European Union. Rajab Habib wanditse amagambo yagize ati: umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi ufata iki kibazo nk'ikintu gikomeye cyane. Kuva aho icyorezo cyatangiriye twatangiye kwitegura, twahise dutangira bashyigikira n'inkunga, kandi uyu mugambi uracyakomeje n'uyu munsi. Navugaga icyorezo cya Ebola ko mu gihe naho cyaje biteguye gukomeza gutanga umusada, ngo ari biteguye gutanga umusada mu gihe cy'intambara n'ubundi yo muri Kongo. Ati: sinzaza mfite amaboko masa, ndaza n'izindi miliyoni 5 zo gushyira mu bigo by'ubuvuzi mu turere twibasiriwe cyane kugira ngo abeho ibizamini byihuse n'ibizamini byizewe aho bikenewe cyane. Muri kino cyorezo cya Ebola hari ibihugu byo kwigaragaza cyane cyane mu gutera inkunga Repubulika ya Kongo, nabyo bigiye kugaragara cyane cyane mu bishize mu bijyanye no gufasha Kongo guhangana na M23. Ndetse kugira ngo iki cyorezo cya Ebola kirandurwe, Maxime Prévost, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ububiligi akaba na Minisitiri w'Intebe w'icyo gihugu, yavuze yuko Kongo igomba kugira ubasha mu kugenzura ibice byose bya Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo kugira ngo ikurikirane Ebola. Bisa naho Ebola n'ikibazo cyo kugenzura ubutaka bwa Kongo biri guhuzwa. Ariyo mpamvu bamwe bavuga yuko ibibazo byombi bidanatandukanye, bavuga ko ari ikibazo kimwe. Rajab Habib n'ubundi yari muri kano karere mu bishize avuga ko yifuza kuzanira inkunga abasivili bagizwe ingaruka y'intambara ya M23. Kuri ubu rero bavuga ko agiye kuza nanone ariko azanye inkunga Kongo mu bijyanye no guhangana n'icyorezo cya Ebola. Ibabwinga kabibona rero nko kuba n'ubundi Kongo ikomeje kwitabwaho cyane n'ibihugu by'i Burayi kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. M23 yo iri mu bikorwa byo gusubukura iby'iterambere. Ruzizi barifuza ko yakomeza ibikorwa zayo. Ni itsinda ry'aba FC23 abayobowe n'umunyamabanga uhoraho akaba n'umuyobozi mukuru wabo Benjamin Mbonima, ni intumwa idasanzwe ya M23 wakoze ubutumwa bw'isuzuma bumenyi ya tekinike muri kampanyi y'igihugu ishinzwe amashanyarazi SENER ndetse no kuri station y'amashanyarazi ya Rusizi kuwa 5 tariki 5 Kamena 2026 barahageze. Uru ruzinduko rwari rugamije gusuzuma aho imirimo igeze, gusuzuma imikorere ibera mu nzego zibanze no gukusanya ibiteye impungenge ibyakoze bakeneye n'ibyo biteze kugira ngo ibikorwa byaratangiye bikomeze nta na kimwe basize inyuma n'ibyahagaze bisubukurwe neza n'iki kigo. Ibiganiro zakozwe mu buryo bw'ubwisanzure n'ibiganiro n'abayobozi n'abagarariye SNL byatumye bishoboka kumenya imbogamizi nyamukuru urwego rw'amashanyarazi ruhura nazo muri kara karere, kandi bazishyikiriza M23 nk'abagenzura izi ntara za Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo. Binyuze muri iki gikorwa, M23 yongeye kwemeza ko yihaye inshingano zo gushyigikira gusana ibikorwa remezo by'ingenzi no guteza imbere uburyo bwo kugera ku ngufu mu buryo burambye
bifatwa nk'inkingi y'ingenzi mu iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Ayo 23 ivuga yuko ari ngombwa gushyira akabaraga kugira ngo ibikenewe n'abasivile cyangwa se n'abaturage muri rusange bibonekere ku gihe. Gusa iby'umutekano mu burasirazuba bwa Congo bikomeje kwibazwaho byinshi. Ngiye Congo ifatanya n'igihugu cy'u Burundi, u Rwanda rurashinja gukorana na FDLR, kandi u Rwanda rugashinja u Burundi gushaka guca umugambi kuzashaka kurunganiza umutekano bitwikirije FDLR kimwe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, mu gihe Burundi nabwo bushinja u Rwanda gushaka gutera iki gihugu cy'u Burundi. Abazwa ibijyanye no kuba hari ikijyanye n'urugamba hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, Apotre Isidore Mbayahaga hari ibyo yavuze, bamwe baramuseka bati nk'ayo bintu uvuga ni ibiki, ariko afatwa nk'umwe mu bantu b'ingenzi cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bamwe bavuga ko ari n'intasi ya Evariste Ndayishimiye. Mu magambo yatangaje ku bijyanye no kuba habaho icyo twakita uguhangana hagati y'ibihugu zombi, we nuko abibona ndetse n'ikibazo cyo muri Congo kakivuga nuko gishobora gukemuka. Aya n'amagambo ye benshi bamaganye bakanaseka bivuye inyuma. Umva muti yabaye inkuru turi mu gihe hariko haravugwa bimwe mu binyamakuru by'u Rwanda yuko hoba hari ibigwanisho ngo igihugu cy'Ububirigi kiro kirahereza igihugu cy'u Burundi. Amwe mu makuru ubona ko abitwa Baskovya n'abandi bagomba gushira imbere mu kwerekana ko hashobora kuba intambara hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Mbega ku bwanyu muravye ibi bintu bikora kirigwiza na binyamakuru byo mu gihugu cy'u Rwanda bifise intumbero igamije iki? Bo bwa mbere ho ni inyigisho z'ibugwanko barimwo, kuko bibaza yuko arizo zobashikana ku cyo bariko bararondera. Nivyo ko nakubwiye yuko igihagararo cya Perezida Ndayishimiye muri iyi gestion politique y'akarere ni ikibazo ku bantu bari bamenyereye konona ibyo bonona, guhungabanya abandi, cyane cyane ku Rwanda uri kuravuga ntitubidehe, ibyo nibisanzwe. Ibyo ariko baravuga rero burya sinzi yuko abantu muri ko murakurikirana, hari abantu bariko barigisha inyigisho wanashaka zitangwa n'iyo ideology ya FPR n'abandi, y'ukwerekana yuko umenga umubano ntushoboka hagati y'abahutu n'abatutsi, ubongeyemo n'abahema mbere sinzi ko wabibonye. Kuko urabona yuko c'est une agenda ihari bahawe, bariko bagenda begizekita donc ku ma episode amwana. Uvuze Baskovya ukavuga n'abandi, sinzi ko mutora umwanya wo kumviriza abantu batandukanye. Abo n'abanyarwanda, ariko hariho n'abanyamurenge, hariho n'abarundi uno munsi bari muri iyo narrative yo kuvuga yuko hariho un genocide iri kiraba, kandi bakayegeka kuri Perezida Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi, bakayegeka ku gisirikare cy'u Burundi tuziho kivanze kandi gikomandwa kumwe ari ingabo zimwe. Mugabo ugasanga ni ba bantu bagomba kubomora bwa bumwe Perezida Ndayishimiye yigisha bwo gufata amashami y'amoko akayakuraho. Abantu basubiye kumva yuko hari ikintu kibi cyo kirabategurirwa na ya migambi y'iterambere, babona yuko batobananya kuri ritimo ariko barakora, babona yuko umenga ejo bintu bizoba biyangana. Ivyo rugiye kubiraba ni inyigisho z'urwanko muri ko maze zisagura neza, ubona yuko hariho ukuntu babivuga ukumva ko ari synergy barimwo. Umwe avuga ati gayero uvuga uheraha, nanya cyamvuga mperaha, ariko twese tuzane ku kintu kimwe. Ugiye kuraba rero porte parole watwigwaneho uno munsi, uwundi wenge atakihari ntabacumva, hari witwa Rugabo muri no misi. Sinzi ko uherutse kumva wumvise ikiganiro yatanze la fois passée, we yabiduduriye ko kubera n'umugabo aparama nubwo yambara impuzu za gisirikare menga nta esprit militaire afise, kuko ivyo mvuga aratwagwa n'ibintu by'amarangamutima cyane bishobisho. Aho yari karashimagiza ivyiza u Rwanda rwabakoreye na Perezida Kagame, agaca avuga yuko bamuri inyuma kandi biyemeje kugwanya iyo esprit canke yavuze ngo esprit canke ingenga bitekerezo y'igihutu. Ndagafisa ako kantu bavyumva, donc urumva ko ka kantu kahutu kagarutse. Wewe urumva ngo ubu ntibakiri no twigwaneho ngo bigwaneho batabara abavyeyi babo, ubu babaye batwigwaneho baje gushira agenda FPR na Kagame mu ngiro, bavuga ati turi inyuma yawe kuri iyo mwadukoreye magaze ibi nibi, twebwe tugomba kugwanya iyo mpemu canke
ico kintu cyose kirimo abahutu niko yabivutse ndagafise nuko mutagira umwanya wo kumviriza ngo mukumvisha abantu ndabye ndavyorojesa nkabiraba ugacumviriza rero ikindi uravye hariho umuministre w'u Rwanda bafise wumvirije amajambo avuga yitwa Bizimana Jean Damascene umuministre wajejwe ubumwe n'ubwiyunge n'umugabo muri ino minsi asigambihira no kuvuga kuko ugiye kumva nawe ibyo avuga arataka cyane ibintu agashiramo abahutu akavuga ngo amagorwa amakuba abahutu barimo ingwara zose n'imfu bariko baragira ngo nukwitatsa urumva kwitatsa nugutaka kataki gutakisha kihari ngo kandi ngo ninkurikize z'ibibi bakoze kandi ngo nyene biyemereye bije no gufyonda kandi ukumva ariko aratoneka ubwoko bw'abahutu usanga bufise ibyo bwihanganiye nabwo bufise ibibababaza bafise akarenganyo barimwo bafise intuntu batagira bayereka agaciro akaza akabatamba ku mubyimba bavuga paze yavuze ngo ntiyigeze yonka ngo amabere y'umuhutukazi ivyo dushaka tuvuge ko ari byo data wanye woje nyina ntawenzi ni nk'uko ubugombye gutesha agaciro abandi bose amabere y'abahutukazi kuko umenga abavyeyi nk'abandi ico kintu ikintu kibi aje kivuga yibaza ngo ni ibintu ariko aravuga aho hangaho umugabo yes ku muntu nawe avuga ku muhutu cyane umuhutukazi urumva mwasa agaciro nk'uko umenga ntafise valeur ingana n'uko n'umuntu yose amabere y'umututsikazi umenga amabere bere samu ça c'est grave ni ibintu bibi vraiment yicare yumvireze ibyo bariko barakora ni ibintu bibi bishobora kuzobyara ikintu kitari ciza hanyuma ugacuvuga ngo abantu bariko baritatsa ngo n'ibindi bitatsamo n'ibindi ariko nyene je ndanavyumvirije nimaze kumenya amakuru ya Bizimana sinzi abantu urumogi banywa ngiyani banywa rubisi sinzi ibyo ari byo ko je numvise yuko umenga umugore we n'umuhutukazi none abana biwe ko bose amabere y'umuhutukazi nabo ntihagira ikibagora bazoba ariko baritatsa ikibazo kigoye kwiyumvira none umuautorite ministre muzima ari muri guverinoma ayo majambo asohoka kubera icakanga uravye amajambo ariko aravugwa ku marezo yose wavuze ba Scovia arafa pasi yavuze ati Jesse nzigera na rimwe ntavuga yuko imbonerakure n'intera hamwe za FDLR bose ari cyo kigo ivyo byaravuze aho woze kajayo hari uwitwa ntuzeye Kenneth wo kuri TV1 ndanamushimire gukora fa pasi yatwishuye tukintu twari twavuze anacishurana neza wanashaka nanasabye ni nomero z'umuntu nzi ko azifise nazo yampaye mugabo ndagomba ko tuvugana bavuze yuko bafise ngo dossier métallique itarugurwa bashobora gushira habona bakerekana ko indongozi nyinshi zo muri FDD ngaha zitwara igihugu cy'u Burundi ngo aribo bakoze genocide y'abatutsi muri 1994 mu Rwanda mugabo hari ikintu abantu bibagira burya abantu kutavuga no kwihorera sukorera benshi atakuri babazi dufate yuko iyo liste bayikoze bayifise umuntu ashobora gukora liste y'abantu yumviriye canke avuga ati ndayihigwanisho ejo ntagira umvukina mvuge ngo ndagushira muri genocide kuko bazi yuko warijwe ko wakoze genocide ari icyaha gikomeye cyane kitanababarirwa mugabo akibagira yuko ibyago byabaye mu Rwanda burya no mu Burundi byagiye biba mu matariki adasa jewe uko ndiko ndavyumva inyama mbisi ishobora kubyura iyumye kuko no mu mabi yabaye mu Burundi ngaha uhereye muri za 1972 mu 1972 aparama umenga hariho amazina menshi bafise nabo batagomba gushira no kubwa bindi byo kugira ngo basigasire canke babumbo mu bana umenga aho bari abanyarwanda benshi bafashije bagakora muri ibintu by'ubwicanyi byakorewe abahutu muri 72
ayo mazina n'urumva zinzi burya ushobora kuvuga ibintu ugasanga nawe urikwegeye. Igihe cy'ubwicanyi cya 1998 umenga ubwicanyi bwabaye muri kaminuza y'u Burundi, umenga bwoba bwabaye hariho umutegetsi w'u Rwanda avuye kugirisha inama abanyeshuri b'abatutsi ngaha muri kaminuza y'u Burundi. Icyo byose birafise aho biba biri. Rero nkibaza yuko abantu bogeragaza kurondera umubano mwiza uhamba kahise kugira ngo ntibajye kuvyura ama esprit y'abantu yasinzirijwe na politike ziba ziko zirakorwa zo kurondera amahoro no kwirengagiza ibiba byarabaye, abantu bakaraba. Ugiye kuraba rero ivyo byose, tugaruke kuri vya bigwanisho ariko uravuga niyo biganisha, kuko baca bagenda bakavuga bati hari ibigwanisho biza mu Burundi, mugabo Uburundi niko buriko badisibiwa izo nkoho ku ba FDLR kugira ngo bafashanye gutera u Rwanda. Tugenda buke kugira uvyumva, sivyo? Urumva yuko hariko harafatana bya bindi ivyo bagenda bavuga ngo aba naba ugacugaruka ku bintu mu gwengeza harimo gushikiriza, sinde ko bavyumvira iki Chauvin avuga yuko umubano mwiza uri hagati ya President Ndayishimiye na President Tshisekedi atahandi ukomoka uretse yuko bahuje ingengabitekerezo ya genocide y'Ihunyabwoba. Wanarayicumurya avuga yuko mbere mu nzego z'igihugu cyane cyane z'umutekano zo kwivuna basi harimwo interahamwe. Uravyumva? Avuga yuko no mu bagwizatunga bari mu Burundi harimwo interahamwe ba FDLR. Abivuga vyemeza. Aranemeza yuko ngo President Ndayishimiye ngo yari mu bakozeho nyabwoko muri 1994 mu Rwanda. Umumenyesha makuru amubajije ati urafise ivyemezo canke ni ca kinyoma cy'abanyepolitiki bamugomba kwerekera gukorera inkono ishusha abantu? Avuga ngo nta vyemezo je mvise mugabo ati ndavye inyifato gusa yingene bitwara n'ingene bameze. Ati biragaragara neza yuko abo bantu ari abajenosideri. Ukagenda uhana sinzira fa pasi ko wumvise umapote yitwa Bernard Ntumba nayo akora muri Canada, nawe ari karagira iyo narrative bigarakana hahandi nyene yuko ariko bagomba gukora ikintu cyotuma hasubira kuba izindi ntambara zifatiye ku moko, kubera inyungu z'abantu zinyegeje mu bindi bintu zananiwe kubera kwa guhagarara neza ha politiki y'abarundi bavuga bati Pakistan ni imigumu kuri kurabona yeye mashira hamwe y'abanyamurenge Mahoro Peace Association yagize imigumuko itariki 5 z'ukwezi kwa 4 mu Bwongereza i Londres. Hagenda bafise ivyapa bavuga ngo Tshisekedi Ndayishimiye must go nibave kuko umenga nabo babatoye nabo babashize, bakavuga yuko bariko bakorera genocide. Tariki 20 bahurira Washington DC, arahuma n'amati ariko bariko baratumara. Mugabo aja kuraba ni manipulation toujours FPR y'u Rwanda, kubera baramaze kubona abatari bake babayidatifye muri nyamigumuko ntibari abanyamurenge, ari abanyarwanda. Ivyo byose ugiye kubiraba rero, kubera iki iyo mobilisation sensibilisation ikiraba autour y'abantu babiri, autour y'amareta abiri, mu gihe babona yuko hari intambara bahora bagwana bo zabananiye, ahubwo na diplomatique mu bakubise hasi. Uno munsi ata saro nimwe yo muri Komite Nationale y'u Rwanda bariko barumva neza, aho hageze yuko president w'u Rwanda nimba ari vyo je pas vérifier naravyumvise bavuga yuko bamwimye visa yo kuja muri Etats-Unis. C'est-à-dire baravuga bataho tugeze tutaronse ikindi kiyo twokunyegeza inyuma kugira ngo dushobore kwereka amakungu ko tugowa, ahubwo ibibazo byacu basura vyige gushasha kuko twarangiye. Nta kindi babona atari kuvuga bati ngo twigisha abagore baje barakurira bavuga yuko Ndayishimiye Tshisekedi bagira babice, mugabo gasanga ico kinyoma ntikishoboka. Uno munsi
abantu bashobora kwibaza yuko bagumutse rwama bavuze imigerere n'amanjanja bavugije mu ibarabara ukibaza ngo abantu babyumvise kandi barazi yuko ibyo turavuga ari ikinyoma. Sinzi ko babonye video bariko barakwereka muri ambasade y'u Rwanda muri Washington batumiye abagore gusa bariko bagirisha entraînement yo kurira, ariko umuntu agomba kurira uriza kumugirisha imyimenyerezo umubabaro uri umutima se wumuriza bariko barabigisha nibashika mu ibarabara ingene barira ati barira gutya mu myereka oya ari repetition kujya ku bati igitero ca mbere cyo kurira ni iki bimeze ukunuko bakurikirana kugira bumva abagore bazoshobora gufasha abandi kurira bijya kandi birabaho burya no mu bindi bihugu hari ahantu numvise habaho des associations de femmes peureuses batumirwa kujya batumira imigwi y'intambo y'ingoma canke y'ugwedengwe mu manza aho bagandaye bagatumira abagore bati mwaza kudufasha kurira kuko mutumotive turira. Urumva rero ibyo bintu ugasanga uri kuricaro ukavyibaza ukavuga uti none ibintu bimaze gute. Je nibaza yuko rero ugiye kuraba ibigwanisho bariko baravuga narumvise ubuserukira Ububirigi ariko aravuga ati ivyo bintu bibaho nta biriho nta madrone twe twatanze ni ikinyoma. Kubera iki none u Rwanda rwataka Ububirigi, kubera iki bicura yuko Uburundi buzobatera bushigikiwe n'Ububirigi, kubera iki? Ni ukubera peut-être babona bati muri communauté internationale nta numwe ariko aratwumva ko muri Union Européenne yose nta numwe yumva u Rwanda uyu munsi sauf Macron, apana la France, Macron umwe gusa umwe nawe nyine apana igihugu ciwe oya igihugu ciwe ni Macron uravyumva. Donc nuvugira bumvishe ba barundi rero bavuga bati attention, no kuvuga rero umututsi wese ahantu ari, umunyamurenge wese ahantu ari, umuhema wese ahantu ari, mugabe abicanyi bitwa abana akabagomba kutwica kugira ngo abantu ahubwo baje mu bwoba navyo bikaba bitambere babihagarike babone yuko ahubwo bakwiye gusubira guhunga, babone yuko finalema ubundi bwoko ari abansi babo. Mugabo nagira mpumuriza abantu babwiye yuko ivyo bariko barakora byose nta kizoshoboka kuko iyo karata y'amacakuri y'ubwoko mu Burundi ntikirya ni gihora ntibizokura iyo karata nigikora oya wapi muko murabitubwira turi mu gihe ambasaderi w'Ububirigi yahakanye ko ivyo bintu bariko baravuga atabigwanisho bahaye Burundi ariko ugiye kuramba ibinyamakuru vy'u Rwanda bibandanya vyemeza cyane ko hari ibigwanisho Burundi bikoraronka bivuye mu gihugu c'Ububirigi. Tuvuge ko u Rwanda rubandanya wa mugambi wo gucafuza Burundi mu kwerekana ko turabicaye. Ivyo byobayemwe amakenga cyangwa umuntu akakwemera ko ari nk'ukuri bivuzwe n'ubundi atari Rwanda. Ivyo bivuzwe n'ubundi atari Rwanda abantu buga ati kameme reka turave mugaba ru Rwanda. Hari narrative twumvise yindi bavuga ngo hari abakuru b'ibihugu babiri ngo bagabishije perezida w'u Burundi bakavugamo Kaguta Museveni na William Ruto babanguye iyo migambi ofisi yo gutera u Rwanda bihagarika. Kiyumvire abantu ariko abikura hamwe ko mu bisanzwe y'umukuru w'igihugu avuze aravuga abantu bakavyumva ati discours yavuze mwibi canke bigaca muri affaire étrangère akavuga ati nimuvugane hagati y'abashikiranganje b'imigenderanire ibi bintu bihagarara. Mugabo niyo kampanye barimwe kuko urabona ko n'ubu batumye ko iyindi imigumuko izobera mu Bubiligi bavuga yuko izoberamwo ngo abanyamurenge abatutsi n'abahema urumva kugira ngo bose bumve yuko hariho indi minorite iri menacée. Donc basubira byure peut-être ama émotion y'abazungu bavuga bati genda muririre imbere ya Union Européenne muririre imbere y'amashirahamwe agatakaza muntu hariya abantu bavuga bati izi dossier foko tuzige ko neza n'ibiganiro byabereye Washington ahubwo dusubire tubwire Trump tuti nyabuna ibyo bintu hagarika burya na washigikiye abantu batari ugasanga hari ibintu ariko barakora diplomatique mugasanga bariko bakinika karata z'abana bakibaza